Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması uyalıp kaldım degen. Bugün özü negizi uyattуулуктун, arnamыстын, ariyettin aylanasında tegireginde sözü buluş zarıl. Men bir sözgö takalıp uyalıp kaldım dep tema koydum. Bu temanın mani mаңызын buyursa sabaktın jürüşünen bir baykap göreli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne li kulli dinin huluqa ve hulukul islam el haya'u sadaka Rasulullah. Ar bir dindin özüne tanıdık bolğan kulk adebi var. Peygamberimiz ar bir dindin degeni zaman ayaktap kalganda bir ulut özüne tanıdık, dağı bir uru özlerine tanıdık bolğan dinlerdi çıkarıp alat özleri üçün. Biroq Allah'tın aldından men alıp gelgen İslam dindin hiç bir yerde tavılbagan bağlı bir münözü var, uyattуулuk degen. Biz oşol uyattуулuk münözübüz menen insanların arasından o kadır barkты olup жүрөбүz. Uyalganlar bugün momenttip safka tizildi. Uyalganlar bugün zarıl jumuşun taştap atayın jumaga geldi. Tize bügöyün, çök düşöyün. Allah Taala'dan soranayın dep Allah'dan uyalganlar geldi. Andaktan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-iman bid'un ve seb'une şu'be. İman degen bul özü 70'ten aşıgırak 80'ge çukul butağı var bir darak. Taksanı yok. 70, 71 dep aytılbayt. 80'ge çukul. Fe afdaluha la ilahe illallah. Oşol butaqtardın en mömölüsü, en bışığı, adamdardı özüne tartıp dura turgan. Kim ile barıp şimdi mömösünü karmasa, beyiştik bolup kala turgan bir butağı var, al la ilahe illallah degen. Özü jaşoonun maňyzy özü la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Biröөнün eşigini tıkıldatıştan maksat la ilahe illallah doşarga jetkizүү. 3 günge, 10 günge, 15 günge çygam dep үйүнөн uşintip üzülüp mescitke kelip жазуулуунун özü la ilahe illallah'ın negizinde baratat. Özü jaşoo özü şunday. Ve adnaha imatatu adha anit tariq. En jerge jakına iyilip uçu jerge tiyip kalgan bir butağı var oşol imandın 80'ge çukul butağının içinen tigöskönü la ilahe illallah bolsa jerge aябай tiyip mömösü şunday iyilip şingil bolup algan bir butağı var. Al koomчулукка ziyan bere turgan nerseni jerden oşol jerden oboçolontup alıp koyuu oşol en mıktı jerge jakın butağı. Tükürbö, murundu kakpo, jep bütkön tamagынын kaldığın taştabo, ar bir nerseni özünün orduna alıp barıp taştoo, bul tazalık, oşol tazalık özü imandın jerge aябай iyilip tiyip kalgan bir butağı. Vel haya şu'betun minel iman. Aytıp koyayın deyit Peygamber. Esiňerde bolsun. Uyaluu, uyattuu boluu imandın 80'ge çukul butağının bir özü. Kim el oşol butaқты karmap ala turgan bolsa, al jırgadı. Eki dünyada jırgadı. Al Allah'tan uyalat. Özünen de uyalat. Qomunan da uyalat. Ayvanattan da uyalat gerek bolsa. Oşondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnne mimma adraken nase min kelamin nubuvetil ula iza lem testahi fasna' ma şi'te. Sadaka Rasulullah. O bolku peygamberlerden
эл оозунда калып кеткен жакшы бир сөз бар дейт пайгамбар. Оболку пайгамбарлардан ооздон оозго, тилден тилге өтүп, элдин оозунда тилине жазылып калган бир сөз бар. Аны ошо мурдагы пайгамбарлар айткан. Эмне деп? Ида лам тастахи фасна ма ши'та. Уялбасаң каалаганыңды кылы бер деген. Уялбасаң дегени имансыз болсоң, иманда болбосоң, толуккандуу муъмин болбосоң, адам сүрөтүндө бирок айван боло турган болсоң, каалаганды кыла бер деген бир сөз калтырган. Өзү ошол оболку пайгамбарлардын адамдарды талимге, тартипке, ибадатка чакыруудагы эң таамай айтылган сөзү ушул болгон. Ошол учурда адамдарга уялбайсыңбы десе, жөн эле үстүнөн ара менен тирүү эле тикесинен тургузулуп арыла бергенде катуу тийчү экен. Азыркыларга уялбайсыңбы десе, кайра сизди уят карап коет азыр. Сиз уялып каласыз ушу сөздү айтып алып. Анткени уяттуулук кетти, Кудай сактасын. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга Саид ибн Язид ал-Азди келип, "Я Расулуллах, аусини, мага бир насаат айтыңчы. Бир жакшы сабак айтыңчы. Мен ошо сиз айткан сөздөн таасирленип жашайын. Мага эки дүнүйөмө пайда бере турган болсун. Менден ошол мүнөздү көргөн инсан карачы пайгамбар айткандан кийин ушундай деңгээлге, даражага көтөрүлдү деп адамдар тамшанып суктана турган болсун." Деди. Пайгамбар карап туруп, "Усик ан тастахи мин Аллахи азза ва жалла, кема тастахи мин ар-раджули салих." Айылыңардагы, араңардагы эң барктуу, кадырлуу, салабаттуу, айбаттуу инсандан уялган сыяктуу бир ишти жасап атканда, же алдына барганда сүрдөп суйлай албай уяласың. Худ ошондой болуп Аллахтан уялып эле жашай турган болсоң, анда Аллах жаратып койгон бейишке киришиң анык деди. Аллаху акбар. Уялуунун аркасында бейиш турат. Уятсыздыктын жанында тозок турат, Кудай сактасын. Аллахым баарыбызды уятсыздыктан сактасын. Уяттуу болууга, уялууга Аллах өз жетелесин. Hazrat Umar ibn al-Khattab radıyallahu ta'ala anhu mınday deydi. Men qalla haya'u qalla vara'u. Kimdin uyatı jogolo baştasa, qalla vara'u, takvalığı jogolo baştaydı. Takvalığı, Kudaydan korkpay kalat. Bayakı denesin satıp jürgön ayallar, kızlar, ayımlar. Bularda uyat degen nerse kalgan emес. Uyattın üröөнү да kalgan emес da. Uyattуулuk jogoluşu menen al insanda takvalık jogolat. Takvalık degen Kudaydan korku sezimi ölüp kalat. Jok degen. Wa men qalla wara'hu mata qalbuh. Kimdin takvalığı jogolo baştasa da atat. Demek anın jürögü ölüptür dep düşüne ber. Tiri jürse daga, bunun jürögü ölük. Ölük jüröktörдүн ээси деп койсоңор, ошол адашкандар деп түшүнө бергиле. Кимдир бирөөгө, бул жаман иш кылып жүрөт да, бул бетбактык кылып жүрөт да, бул арак ичип жүрөт, оңолбоду. Дааватка чыгат, келип ичип алат. Дааватка чыгат, уурлукка барат. Дааватка чыгат, келип эле сойкуканага кетип калат. Дебестен жүрөгөлүктөрдүн катарына кирет да, ушул десеңер, коом түшүнсүн деп атат. Жүрөгөлүктөр кимдер десе такыбалык жоктор. Takvalık azayganlar kimdir dese uyatı joktur dep. Kuday saktasın. Aswad ibn Yazid ölüm töşөгүнө катуу ооруп онтоп жатып калды. Бәке, ыйлады. Ушунчалык өпкөлөп ыйлады дейсиз, бирдесинен танып бирдесине келип. Фақила лаху ма хазал жаза. Болбосо Aswad ibn Yazid ушунчалык жогорку деңгээлдеги сыпатка ээ болуп, эң мыкты инсан эле, илимпоз. Ушунчалык мыкты билимдүү инсан. Жанындагылары бул эмне болгон сабырсыздык? Сиз өзүңүз бизге сабак бергенде өлүмгө даяр болуш керек. Өлүм ар бирибизди жеңип кетет. Байсыңбы, кедейсиңби, хансыңбы, жупунусуңбу, сенден сурап отурбайт. Алымсыңбы, надансыңбы, баарыбызга өлүм чогуу келет. Бирдей деп айтат элеңиз. Бүгүн бизди эскертип жүргөн ажалдан, өлүмдөн өзүңүз сабырсызданып коркуп атасызбы? Мәлиле әджа. Мен сабырсызданбаганда, анан ким сабырсыздансын дагы? Албетте сабырсызданам да. Сабырым түгөндү.
Бирок силер ойлогондой эмес. ومن أحق بذلك مني. Дагы ким мендей болуп сабырсыздансын. Бул дүйнөдөгү адамдардын ичинен эң сабыры түтөп, сабыры түгөнгөнү мына мен болсом керек. Эмне деп атасыз? Бизге жакшы эле насаат айтат элеңиз го. Wallahi law utitu bil maghfirati min Allahi azza wa jalla la ahammani al haya minhu mimma qad sana'tu. Allah'tın aldına bararım menen ey bendem günöөлөрүңдүн барын кечирдим. Эч нерсесин калтырбадым. Барын кымындайын калбай кечирдим деп Аллах мага айта турган болсо, ошол учурда эмне болом Кандай болом деп азыртан сабырсызданып Аллахтан уялганымдан ыйлап атам дейт. Аллаху акбар. Не бир окумуш мыкты сөз. Ушундай бир улуу инсандар өткөн карабайсызбы? Ал-хая wal-iman qurana jami'an. Fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Бул уялуу деген ыйман менен киндиктеш, туташ, үзүлбөйт. Экөө бири-биринен дем алат. Экөө бири-бири менен кубатка кирет. Экөө ушунчалык ээрчишип жүрөт. Экөө жүргөн жерде ушунчалык нурдантып жиберет. Ошондон пайгамбарыбыз уялуу менен ыймандуулук экөө киндиктеш, ынак жолдош. Бирөөсү эле кетип кала турган болсо, анда экинчиси сөзсүз түрдө ошон ээрчип кетет. Уяттуулук кетти дегичекти, ыйман ээрчип кетип калат уяттуулукту. А ыйман кетип калган жерде уяттуулук эч качан калбайт, шуну бир билгиле. Экөө бири-биринен үзүлгүс киндиктеш. Аллах Таалам баарыбызды ушул эң мыкты ыймандуулукка, эң зыйнаттуу ушул уяттуулукту кошуп берсин. Тирүүлүгүбүздө дагы, жашообузда, өлүп атканыбызда дагы Аллах Таалам ушундан айырбасын. Эми Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнө келели. Ушул азыркы сөздөрдү айтып жаткан, хадистерди бизге айтып, бизди тозок аңгегинен куткарып, бейиш багына жетелеп, мынакей бейиш деп далалат кылып көрсөтүп жаткан пайгамбарыбыздын өзүнө келели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө Абу Саид ал-Худари мындай дейт. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ашадду хаяан мин ал-азра фи хидриха. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам о үйдүн бурчуна тартылган көшөгөнүн ичиндеги күйөөсүнүн үйүнө жаңы көчүрүлүп келген келиндин уялышынан да катуураак уялат эле деп атат. Пайгамбар ушунчалык уялчаак эле. Пайгамбардын уялганында эч ким уяла албайт. Пайгамбар ушунчалык уялчак болгон, жада калса Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таалам Ми'ражга алып чыкты, түнкү сейилге. Анткени дал ошол жылы пайгамбарыбызга кайгы жыл келди. Абу Талиб абасы өтүп кетти. Жаздыкташ жары Хадижа радыйаллаху таала анха өтүп кетти. Ошентип пайгамбардын үстүнө үстүккө босток кайгы келип, кайгыга чөмүлүп, бир аз түйшөлүп калды. Аллах Таала пайгамбарыбызды ушул өзүм жиберген кайгыны сени бир сейилдетүү менен көңүлүңдү ачайын деп, анан Ми'ражга алып чыкты. Пайгамбарыбызды бейишке киргизди. Бейишти көрсөттү. Бардык сый урматты көрсөтүп, кайра жерге жөнөтөрүндө Аллах Таала пайгамбарыбызга бир күндө 50 убакыт намазды белекке берди. Намаз бул Аллах Тааланын бизге пайгамбар аркылуу берип жиберген белеги. Падыша эң ишеничтүү адамынан, катчысынан, вазиринен сизге атайын өзүнүн ардак грамотасын, мактоо сөзүн жазып жөнөтүп берсе, кандай сүйүнөсүз? Чүнеле сизден берип жибердиби деп, аны маңдайыңызга коюп алып кирген, чыккан бүт баарына мактана бересиз. Биздин мактана турган намазыбыз бар. Ал кафирда жок. Ал айванатта жок. Эң сыймыктана турган ушу намазыбыз бар. Ошол 50 убакыт намазды Аллах Таала пайгамбарыбызга берип, өзүңө жана үммөттөрүңө деди. 50 убакыт намазды белекке алып келе жатканда, Муса пайгамбарыбыздын алдынан тосуп чыгып, "Эй Мухаммад пайгамбар, сизден мурда пайгамбар болуп келген бул жарык дүйнөгө. Элдин табияты, коомдун табияты ушунчалык бузулат бир учурда. Үммөтүңүз 50 убакыт намазга алы жетпей калат.
Allah'tın huzuruna varıp 50 vakit namazdan jеңилдетip kemeytip berүүsүn suranın dediler. Musa paygambardын kеңеши menen Allah'ın huzuruna gelip surandılar. Allah 5 ön aldı. 45 oldu. Musa paygambar kayır aldına tospup çıkıp aytты. Ушинтип oturup kıskası 5 vakit namaz menen kele jatkanda Musa paygambar aytты. Ey Muhammed paygambar, ümmetiniz bir günde 5 vakit namaz bu. Geçki namaz okuy beresiңер be? Degender çıkıp kalat. Kemeyttirip alın dedi. Azır çında ошентикендер бар да турабы? Geçki namaz okuy beresiңер be? Munda boş vaktыңар бар mı силердин? Deydi. Şuna bir ankolor var. Эми ушул жерде сөзүн токотер ушул жерде карап туруң. Musa paygambar Muhammed paygambarыбызга barın Allah'tın aldına barıp 5 vakit namazdan dağı jarımın kemeyttirip alın. Ümmetiniz kıynalat. Okubay koyot. Tüşük görüp kalat namazdı. Dediler. Muhammed paygambarız Musa paygambarga karap turup qad astahyi minallah ay qad istahyaytu minallah. Senin ümmetіңнің екі дүниеде бактылуу жашоосуна бирден бир себеп боло турган 50 вакыт намаз бердим деп Аллахтын өзү сунган белегин өзүнүн алдына барып кемейттирип отуруп кайра кемейттире бергенден уялып калдым. Болду. Мага ушул 5 вакыт намаз эми кыяматка чейин калды. Эми кемейттирбейм. Алланын алдына баргандан уялып калдым dedi. Uyalıp kaldım deydi. Düşündünüz de temamızda. Uyalıp kaldım. Allah Teala Peygamberin şu sözünü oqqandan keyin ve izzeti ve celali. Özümdün ululuğuma ant içip aytam. Ey Muhammed, ümmetin 5 vakit namazdı Allah'tın buyruğu dep, Allah'tın belegi dep okuy turgan bolsa, sanda 5 vakit namazga uçurunda berilgen 50 vakit namazın soğun berem dep atadı. Allahu akbar. Bir bağımdatqa 10 bağımdattın soğun beret. Bir beşimge 10 beşim namazdın soğun beret kağılayınlar. Karabaysız mı? 5 vakit namaz okuyubuz. Biroq 50 vakit namazdın soğun alabız. 50 vakit namazın soğun alabız. Kaysıl münöz menen boldu şul? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qad istahyaytu minallah. Allah Teala'dan uyalıp kaldım. Ulam aldına barıp jеңилдетip ber ya Rabbi, jеңилдетip ber. Ümmetim kıynalat eken, jеңилдетip ber deyi verip uyalıp kaldım dedi. Oşo uyalıp kaldım degen sözün arkasında 5 vakit namazga 50 vakit namazdın soğuğun cazam dep Allah ant içti kaklayın bir tuğan. Uyaluğunun arkasında Allah'tan gele turgan mol yiğilik var, büyük daraja var, bolup körbөгөндөй keçirim var. Göz körбөгөн, kulak ukpagan, beyiş jana beyiş içindeki rahat var. Subhanallah. Marra Umar ibn Ubaydillah ibn Muammar. Umar ibn Ubaydullah degen kişi bir baktın canından ötüp barajatsa, oşol baktın sırtında, dualının sırtında marra bi abedin bir kul. Kimdir birinin kızmatkeri da? Yakul nan cevat oturuptur. Ve bayne yedeyhi kelbi özüne şu 1-2 metre alısırakta iki kolun jastanıp başın koyup algan açka bir it jatatı. İza ekele lukmeten a'tahu lukma. Bayakı Umar ibn Ubaydullah bul kuldun kılıp atkan kıymılına tangalıp alıstan bayqap turup kaldı. Bir tiştep özü jeytdağı bir sındırım, oşonça sındırımdı itke taştap koyadu. İt da jeydi, sabır kılıp. Akırın geldi. Umar ibn Ubaydullah akırın gelip salam berip, "Ehadel kelbu lek?" Sen itin mi? Kale la. Çok. Men itim emas. Jölle jolbuun it, jolbuun degen köçödögü jürgen it. Kal, "Felime tut'imhu mislema ta'kul." Özüň jegendey kılıp itti toyguzatkanıňa taň kalbatam. Özüň jegen nandan bölüşüp
Kayaqtagı bürönün jolbuun itine, joldagı eç bir adamga tanık bolgan itke nan üzüp taştap atkanыңa taң kalып atam. Bilem mi? İtiň bolbasa bir tep aydap jiber. Qal inni astahyi min zi aynayn tanzur ilayya wa ana mustabidin bima'kulin min duni. Kolumda nanım var. Emne olsa dağı bir nanга elik kıldım. Kılgan kızmatıma bir nan alıp hiçbir nersege jetişpegen iki közü var. Ayvandın aldında buga berbey özüm jegenden uyalıp kaldım deydi. Subhanallah. Sözdü kara. Men adamмын, akılım var. Bürönün kul emes bul it. Je aňçy it emes, je egin kaytaruçy it emes, je koro kaytara turgan it emes, bir it. Kimdir bürödön nan talap kılıp barsa, ayagı menen bir tebet kankıldap keter. A men buga karaganda akılım var, kojoyundun aldında. Muna şol şapalakтай nanга iştedim. Maga eki gözün salıp oturgan itten nandı bütün boyunca toluk buga berbey jep koygondan uyalıp kaldım hazır. Uyalıp atam. Ahurrun ente em abd. Sen erkindikte yaşagan insansın bu je kulsun bu dedi. Bel abdun li bani Asım. Men Asım urusundagı bir kişiге tanık bolgon kulmun dedi. Fata Umar nadihim ve fashtara. Anam bayağı kişi men hazır gelem, oturup dur. Hazır gelem dedi dağı Umar ibn Ubaydullah. Oşal Asım urusundagı tanımal bir bay kişiге gelip durup, senin kulun balançı eken söyleştim. Maga sat dedi. Makul satayın. Dep satıp jiberdi. Veştaral bustan. Oşal jerde bir bağın var eken çoğun. Oşonu da sat dedi. Makul bası gelişse sodalaşaydı da baktı da satıp jiberdi bayağı kişi. Keyin Umar ibn Ubaydullah bayağı nan jep oturgan kulga gelip laqad ishtaraytuk ve a'taqtuk li vejhillah. Ve balançı suyine ver. Allah ırazılık için seni kojoyundan satıp aldım men. Birok özüme kul kılış için emes. Seni Allah razılık için boştonduğa çıkardım. Erkin yaşayıver. Sen erkinsin. Azat boldun dedim. Qala elhamdülillahi vahde ve limen a'taqani ba'de. Allah'ım sağa çeksiz şükürler bolsun. Meni boştonduğa çıkargan sen çıkardın ya Rabbi. Bu insan sebepçi boldu. Hadal bustanlak. Bayağı Umar ibn Ubaydullah. Toktop dur, şaşma. Seni satıp alıp azat kılıp öyle tim bolbastan dağı bir jakşı iş jasadım. Bunu ol baktı dağı satıp aldım. Sağa berdim oşunu. Uşu bakka eğilik kılıp jaşayıver. Bayağı nan jep oturgan kişi orundan turdu dağı özüňüzdi gübölükke tutam. Mına şul bak. Muno şahardağı bütündey kedey jardı jetim jesirlerge Allah jolunda vakıf bolsun. Bari tuş taraftan gelip paydalana turgan bir bak bolsun dedi. Vayhak tef'al hada ma hajatik. Kızık adamsın ga men bunu özüm akşama satıp alıp sana beleke berip atsam, anı sen daha başka biröge beriveresin. Özüň muhtaç bolup tursaň, özüň bir nanга jetinbey atsaň, kanday düşünse bolat seni? İnni astahyi min Allah en yecud li bi şeyin fa abkhal bihi ala halqi. Maga jomartlyk kılıp jatkan Rabbimden uyalıp atam. Uyalıp kaldım deydi. Maga jomartlyk kılıp merimin tögüp jatkan Rabbimden maga azırle beleke berilgen bakka sarаңдык kılgandan uyalıp atam, uyalıp kaldım. Allah maga jomartlygyn tögüp atsa, men emnememen sarаңдык kılam dep berip jiberdi maneke. Uyalıp kaldım dedi. Oşonun uyalgan arkasında anın iman menen ölüsü çektelgen. İman menen. Barыбыздын tilibizge Allah Taala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah degen sözdü jazat. Egerde bul dünyada uyalıp jaşay turgan bolsok. Uyalıp kaldım dep atat. Subhanallah. Ve yekunul haya fil mihnati teslimen ve sabara. Yaxşılap oğun. Egerde uyalı kandaydır bir tüyüşükte bola turgan bolsa, al sabır dep esepteledi. Bir tüyüşükke, bir kırsıka, bir balege sabır kılına turgan bolsa, Allah'tan uyalıptır dep bilebiz.
Wa fil qada'i insafan wa adla. Biröge höküm çıgaruda uyattуу bola turgan bolsa, аны biz adilеттүү деп түшүнөбүz. Көрсө, уялуу менен адилеттүүлүк дагы эриш аркак. Wa ma'al walidayni wal arham silatan wa barra. Атененин алдында уялууну атенеге кызмат кылуу деп эсептейбиз. Зайнул Абидин. Караң, Зайнул Абидин. Апасына ушунчалык мыкты кызмат кылган инсан болгон. Wa kana yakhafu an ya'kula ma'aha fi ina'in wahid. Dastorkonga ортого коюлган bir табактагы, bir идиштеги тамактан апасынын алдында ошол табакка кол узатып, апасы менен тамак жегенден уялат эле. Апа, сиз ала бериңиз. Апа, сиз жей бериңиз. Ооба, азыр мен жейм. Келиңиз, сиз жей бериңиз. Деп, апасынын алдында bir тиштем оозуна тамак салчу эмес. Фелемме саалу. Сыртка чыккандан кийин биринчи эле сураганы, достор, баят апам тамак жеп атканда bir нерсе дедиби мага? Ойнонойн, Зайнул Абидин, сен өзү апаңдын баласың да алдында отурдуң го? Ооба, олтурдум. А бизден эмнеге сурап атасың? Inni astahi an amudda yadi ila luqma qad sabaqa nazaruha ilayha. Мен ушул апам жеп жаткан табактагы тамакка колумду сунуп, оозума салсам, апам көзү менен мен оозума сала турган тиштемди эле карап койсо, ушул менден кийинирээк жебеди да балам деген көңүлүнө кетсе, тозоку болуп калбайын деп корккондугумдан апамдын эмне деп атканын дагы укпай калам деп атат. Ушунчалык уялам, апамдын алдында тиштемди оозума салгандан уялам. Ошо уялуунун аркасынан апам мага бир нерсе деп сүйлөгөндөрүн азыр мынтип кайталап айтып бере албайм силерге. Мен апама тамак берип жатканда, оңумдан солумдан апамдын айткан сөздөрүн мага жеткирип берип тургулачы деп суранчу. Зайнул Абидин. Анын тарыхын жакшы билесиздер, не бир окумуш мыкты инсан. وفي معاملة الضعفاء والأرامل والأيتام يكون الحياة عطفا ورحمة ورفقة. Жетимдерге, жесирлерге, алсыздарга мамиле кылууда болгон уялуу бул аларга ташталган, жасалган мээримдүүлүк деп эсептелет. ويكون الحياة في الوظيفة وتقلد المناصب وتحمل المسؤوليات أمانة ورعاية وخوفا وخشية من التقصير والتفريط. Моюнга илинген жоопкерчилик, кызмат, жумуштардагы болгон уялууну аманатка бекемдик, сак, кыракы деп эсептелет. Ата ибн Аби Рабах мындай дейт. حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز. Бешинчи халифа деп эсептелген Умар ибн Абдул Азиздин жубайы Фатима мага мындай деп айтып берди. أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلى يده على خده سائلة دموع. Мен өзүмдүн күйөөм Умар ибн Абдул Азиздин бөлмөсүнө кире калсам, ал эки алаканы менен чекесин жаап алып ыйлап атыптыр, буркурап. Мен ey müminlerin amiri, ali şey hades. Jaman iş bolup kettibi? Ne oldu? Kırsık boldu desem, ey süyüktü jubayım Fatıma, inni taqallattu emra ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ala gayri ragbetin minni. Bilesin bu süyüktüm. Peygamberimizin ümmetlerinin üstüne özüm kızıkpay turup, arız жазбай turup, berilbey turup, жүткүнбөй туруп, суранбай туруп, халифа болуп калдым. Биздикилер азыр арыз жазып муфти болом деп атпайбы? Бул айтып атат. Мен өзүм суранбай туруп, элдин ушинтип алып келип коюшу менен болосуз деп мажбурлап дайындоосу менен халифа болуп калдым. Алардын арасында, элдин арасында кедей, ачкасы, ooрлуу, онтогону, кийими жок, жылаңачы, кимдир бирөөдөн кордук көргөн, жапа чеккени, акчасынан, улуусунан ажыраган чоочун инсандардын баары бар. Аксакал, бала чакалуу, карыздар бүт баары бар. Акыры
Kıyamatта Allah'tın aldına barganımda ar birinden suralam. Ar bir insandan suralam men. Oşol menin mangdayıma alıp gelip Allah Taala bir jetimdi, bir jesirdin hukugun tögötkönсүңбү dep soray turgan bolsa, al jetim menin jesirdin arkasında paygambar turарын bilemin. Antkeni paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem men iki insandın hukugun kıyamatta talaşıp alıp berem degen. Haqqu daifayn, iki insandın ayal menen jetimdin. Ayal menen jetimdin hukugun alıp beremin degen. Men paygambarыбыздын ушул сөзүн эстеп алып, мунабул орунга татыксыз экенимди билип, Allah'tan uyalganımdan korkup ыйлап атам. Мен өзүмдүн ушул учурда момун мусулмандардын халифасы болуп иштеп жатканыма уялып калдым, уялып атам дейт. Аллаху акбар. Ушул уялып калдым, уялып атам дегендиги үчүн ал 5-чи халифа болуп, эң таквалыгы жагынан 5-чи халифа деп намга конгон. Аллаху акбар. Ва якунул хая фир rijal wara'an wa jamalan wa zina. Уялуу эркектер тараптан боло турган болсо, таква, салабаттуу, көркөм, ажарлуу, чымыр денелүү деп айтабыз. Ва фи ниса'i fa wata' wa tahara. Уялуу эгер аялдар тараптан болуп кала турган болсо, намыскөй, ариеттүү, аруу жана таза деп айтабыз. Мына муъминдердин энеси Айша энебиз كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي. رسول الله жана өзүмдүн атам коюлган, көмүлгөн бөлмөгө киргенде жоолуксуз эле кирип чыга берчимин. Мунусу күйөөм, мунусу болсо өзүмдүн атам. Жоолуксуз киргенге укуктумун дечүмүн. فلما دفن عمر معهم. Kaçan Hazreti Umar şehit bolup, ölöründe uğulun jönötüp, uşul жерден özüne orun suranıp atat sizden degenden makul dedim. Jıyıntığında Hazreti Umar koyuldu. Giyin oşol bölmöge kirine turgan bolsam, joğluğumdu başıma orup, oğuzu betimdi jap, etegimdi uzartıp, atam menen güyümdün ayak jagında çoğuçun insan turat dep, жерге көмүлгөн Умардан да уялып ошол бөлмөгө кирбейт элем деп атат. Уялып калдым. Ошол бөлмөгө жоолуксуз киргенден уялып калдым дейт Айша энебиз. Субханаллах. Не бир укмуш мыкты мүнөз бар. Фатима энебиз ооруп өлүм төшөгүндө жатты. Фатима энебизден кабар алганы Умайс кызы Асма деген досу кирди. Фатима энебиз досуна Аллах Тааладан уялып атам. Досум кагылайын. Кокустан көзүм жумулуп, Аллахтын алдына сапар тартып кете турган болсом, жакшылап байка. Табутка кепинделип суулук жатканда көкүрөгүмдүн бир аз дөмпөйүп билинип калышынан. Эркектер алдында жаназада суулук жатканда көкүрөгүмдүн, дене мүчөмдүн билинип калышынан азыртан уялып атам. Кандай жатам десең, бетими деп өлелек кепин көрөлсөм көкүрөктөрүм, шум дене мүчөм билинип калат деп пайгамбарыбыздын кызы ушинтип атат. Аллаху акбар. Асма дос айтты, кагылайын досум, курбум. Биз Эфиопияга көчүп, баягында качып барганыбызда, ошол жердин салтка ылайык бир табутун көргөм. Бешик сыяктуу. Табуттун баш жана аяк жагында ийилген жыгачы болот экен. Сөөктү табутка жаткызгандан кийин баягы бешиктин эки жагындагы бешик баштай болгон ийилген жыгачтын үстүнө материал таштап койсо, анын ичиндеги эркек аялдын кандай абалда жатканы билинбейт экен. Ошондой кылайынбы деди. Кагылайын досум, жасач ошондой деди. Жасадым деп бир күн келди. Анан эмне дейт? Фатима энебиз баягы табутту акырын баш багып карап туруп, "Сатаракиллах кема сатартани." Менин дене мүчөмдү эч кимге көрсөтпөй жаап жашырганыңдай, Аллах Таалам сенин эки дүйнөдө кемчилдигиңди жапсын деп дуа кылган. Аллаху акбар. Уялуунун аркасында тозоктон кутулуу бар. Айыптардан жашырылуу, айыптардан кутулуу, күнөөнүн кечирилиши, бейиштик жана тозоктон
beyişlik bolu jana tozokton kutuluu var. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dakhaltul cenne fesami'tu fiha qira'a qultu men hada faqalu Harithatu ibn Nu'man." Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kezalikumul bir, kezalikumul bir." Meni Allah Taala beyişke kirgizdi. Beyişte biröөнүн Kur'an okup atkan mukam ünün uqtum. Bul kim? Bul kimdin ünü? Maga tanış uğulup atat desem janımdagı koştop жүрген perişte. Sahabanız Harithatu ibn Nu'man Haritha da. Tura Haritha dedim. Peygamber Mi'rajdan düşkөндөн keyin Harithany çakırıp, Haritha ünüңdü beyişten uqtum. Uşunungdan жазба. Apana kılgan kızmatıngdı je al, je sen ötüp ketkenге чейин токтотпо. Dedi Peygamberimiz. Apasına kılgan kızmatı al, uyalçaktığından жүзөгө aşkanını aytıp atat. Uşunçalık uyalçak bolgon. Uşunçalık uyalçak bolgon, oşo uyalçaktığı apasına tik karabay kızmat kılganга түрткөн kagılayındır. Apasına kızmat kılbay, atasına kayaş aytıp atkandardı, uyatsız eken bul. Beti жоқ bet bak deseniz, eç kaçan жаңылышпайсыз. Sözümün ayağında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İnna rabbakum hayyun kerim yastahi min abdihi iza rafa'a ilayhi yadayhi en yaruddahuma safra." Sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Allah Taalam öz aytadi. Eger bendem iki kolun kötörüp menden muhtaçlığın soransa, bendemdin soranganın berbey kolun koruk kaytarıp koyudan jaratuucu katarı bendemden uyalamın men. Men bendemden uyalamın dedi. Allah Taala. Kagılayınlar. Uyalu al Allah Taala'nın sıfatı münözü. Uyalu al periştilerden münözü. Uyalu al paygambardın münözü. Uyalu al beyişliklerden münözü. Uyalının arkasında iman menen ölü, iman jaşosu, iman menen ölü, anan beyiş jaşosu var. Allah Taala'm barыбызды uyatты kılsın. Ayatlarga sadakallahul azim, hadisке sadaka rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afun kerim. Allahümme inneke afun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya rahimu. Birahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.